Pozdrav svim ljubiteljima stripa i pop kulture, dobrodošli na Du Koncept TV i na još jednu epizodu novu, u epizodi sekcije Strip zone. Nije mi bilo odavno, uzeo sam malo predaha, ali tu sam. Ovih dana očekujte još različitih videa u ovoj sekciji sa stripovima, bit će tu raznih izdavača, ali krenimo prvo sa hronologijom izdanja izdavačke kuće Veseli četvrtak i bacimo pogled na sve kiosk stripove koji su se pojavili u prethodna 3 meseca. Od novih avantura Zagora, Dilana, Texa, Martija i Mr. Noa pa do specijalnih ovih nekih brojeva Luno Magnusa i tako, to vidjet ćete. Ako ste nešto propustili na kioscima ili želite pregled svih najvažnijih izdanja na jednom mestu, ostanite uz ovaj video do kraja i hajde da zajedno pređemo kroz bogatu ponudu Veselog četvrtka i vidimo koji su nas strip avanture čekale ovih meseci. I krenut ćemo sa ovim Zagor specijalom, broj 38, nosi naziv Vuči prevoj, Zagor. Ovi Zagorovi specijali uvek izlaze tokom leta i ova epizoda donosi samostalnu avanturu Duha sa sekirom, priča koju kombinuje divljinu američkog severa, misterije, indijanske legende i posebno borbu za preživljavanje. Ovaj specijal je izašao na kioscima 16. jula 2026. godine. Scenario je ovde pisao Antonio Zamberletti, a crtež je radio Mauro Laurenti, naslovnu stranu Alessandro Piccinelli. I za razliku od nekih velikih Zagorovih saga, koje uključuju čitave horde neprijatelja i velike istorijske događaje, specijali, ovi brojevi često nude zatvoreni avanture u kojima autori mogu da istraže jednu snažniju ideju. I ovaj Vuči prevod pripada toj vrsti priči. Na području izvora reke White River teritoriju kontrolišu pobunjeni indijanci Šoni, predvođeni poglavicom Ošelom. Njihovi ratnici izvode napade na vojnike i doseljenike koji pokušavaju da prodru na njihovu zemlju. I u ovaj nemirni kraj stižu Zagor i Čiko koji se ubrzo umešaju u priču mnogo veću od običnog sukoba između belaca i indijanaca. Na njihov put ukršta se ovde sa Ovenom i Viktorijom, mladim parom koji traga za nestalim Viktorijinim verenikom koji se zove Jason. Međutim, oni nisu jedini koji traže nestalog čoveka. U potragu se uključuju i drugi ljudi sa sopstvenim interesima, a tragovi ih sve vode prema mestu koji će odlučiti njihovu sudbinu, a to je Vuči prevoj. To je mesto gde će se završiti jedna potraga, ali i otkriti tajne koje su dugo bile skrivene. I ovaj specijal ima 130 strana. Zagor broj 239, dva suparnika, redovna serija Zagora u izdanju Veselog četvrtka.
I ovaj broj se pojavio 4. juna 2026. godine i ovo nije, kao što znate, obična avantura Duha sa sekirom, ovo je 5. poglavlje velike sage, znači 5. epizoda o povratku u Super Majku, jednog od najvećih Zagorovih protivnika. Posle više od 4 decenije, Mike Gordon se vraća da zatraži revanš i da dokaže da je njegov prvi poraz bio nepravedan. Moreno Buratini je imao ovde težak zadatak vratiti lika koji je među fanovima ostao zapamćen kao jedan od najvećih Zagorovih rivala, i ono što funkcioniše jeste činjenica da Super Mike nije pretvoren u običnog negativca. On je i dalje isti čovek, briljantan, samouveren i opasan zbog sopstvenog ega. Marko Verni ovde svojim crtežom savršeno odgovara ovoj sagi i njegov stil podsjeća na onaj klasični Zagor, posebno na eru kad je radio Feri, ali naravno sa modernom dinamikom. Zagor odabrane priče broj 78 nosi naziv Priča o Betty Wilding i ovo je broj originalne edicije italijanske Albo Gigant 3. Imali smo prilike njega da čitamo isto u Ludensovom, onom velikom gigantu Zagorovom. Broj strana ove priče je 240 strana. Autori, scenariju je pisao Moreno Buratini, crtež Feri i naslovnu stranu naravno Feri je radio. Inače, broj 70 donosi priču, kao što smo rekli, priču o Betty Wilding, epizodu koja se ne zasniva samo na avanturi, već na emocijama prošlosti i jednom od važnih ženskih likova iz Zagorovog života. Ovo izdanje ima dodatnu vrednost, inače čuveni Zagor Gigant, priča o Betty Wilding, izdat je 2011. godine i to je posljednji gigant koji je i Feri crtao u svojoj karijeri. Ko je Betty Wilding u stvari? Betty Wilding je jedna od važnih ženskih likova u istoriji Zagora i ona nije samo prolazni lik u avanturama, njena sudbina je duboko povezana sa Zagorovom prošlošću i periodom kada je Patrick Wild, mladić koji će kasnije postati Zagor, i prolaziti kroz velike te životne tragedije, mislim. I njena priča predstavlja važan deo slagalica koja objašnjava kako je nastao junak poznat nama kao Duh sa sekirom. U ovoj epizodi Zagor se suočava sa događajem iz prošlosti koji ponovo otvaraju stare rane. Kroz sećanja i otkrivanje ranijih događaja saznajemo više o ovoj devojci, njenom životu i ulozi koju je imala u oblikovanju Zagorove sudbine. Inače, priča nas vraća u vreme pre nego što je Zagor postao legenda Darkwooda i pokazuje da iza snažnog ratnika postoji čovek koji je prošao kroz gubitke, greške i teške odluke. Moreno Buratini je autor koji veoma dobro poznaje Zagorovu istoriju i ume da se vrati starim motivima bez uništavanja klasika i njihovog značaja. Ovo nije klasična avantura pune akcije, da znate, ovo je emotivna priča o prošlosti, uspomenima i ljudima koji su oblikovali jednog od najvećih junaka italijanskog stripa.
posebnu vrednost ovog izdanja je u stvari crtež, Ferijev crtež. Imamo ovde zlatnu seriju, specijalni broj 15 i epizoda Čiko u Drakulinom dvorcu. Ova epizoda samo budi nostalgiju na neka vremena. Inače, epizoda je krš u odnosu na Fanta Čiko, koja je fenomenalna i otkida jedno od u stvari Fanta Čiko je jedno od boljih Čikovih priča, ako ne i najbolja. Ovo je na izgled nešto karikirano humorističke neke priče koje je mešavina horora, fantastike, parodije klasičnih filmova strave. I reč je znači, ovaj broj je izašao u Italiji pod brojem specijalni Čiko broj 6, da znate. A scenario je ovde pisao čuveni Tiziano Sclavi. Naravno, Gamba Francesco je radio crteža kao i za dosta ovih epizoda o Čikovim avanturama. I naslovnu stranu je Feri radio. Broj strana 130. O čemu se ovde radi? Čiko ponovo ovde upada u nevolju, ali ovog puta avantura poprima potpuno neverovatan pravac. Radnja počinje kada se u priču umeša Maxon, biće sa planete Babelija, poznatog nama iz epizode Fanta Čiko. Maxon želi da preuzme vlast, znači, na Babeliju, i njegov plan je uključuje dolazak na zemlju i pokušaj da iskoristi upravo Čika. Ali naš junak se ovde pokazuje da nije neko koga je lako kontrolisati. Na putu se pojavljuju i neverovatni ovde protivnici. Čudovište nalik Frankensteinu, Vukodlak, Kiklop, vampir, Kostor koji govori i mnogo toga drugog. Ono što izgleda kao ozbiljan horor avantura pretvara se u potpunu komediju zabune. Čiko između horora i komedije. Čiko je oduvek bio suprotno Zagoru, kao što znate, dok je Zagor ozbiljan junak koji štiti Darkwood. Čiko je običan čovek koji stalno pokušava da preživi haos koji ga okružuje i koji on sam stvara. Mislim, nije to toliko loše, to je simpatična, stara, klasična priča o našem junaku Čiku. U ovoj epizodi, kao što znate, rekao sam, scenariju je pisao Sclavi i on se ovde igra poznati horor motivima, ali umesto da izazove strah, on ih okreće na opačke. Drakula, Frankenstein i ostala čudovišta ovde nisu pravi izvor opasnosti i najveći je problem upravo Čiko i njegove neverovatne reakcije. Poređenje sa Fanta Čikom epizodom za mnoge ljubitelje Čikovih avantura, jedna od najpoznatijih Čikovih avantura je upravo ta epizoda Fanto Čiko. To je priča koja je ostala upamćena zbog potpuno otkačene ideje i fantastičnih elemenata.
I ove obe priče imaju zajedničku stvar. Chico nikad nije klasičan heroj i njegovo najveće oružje je snaga, njegovo oružje je sreća i neverovatna sposobnost da preživi nemoguće situacije. Iako je Chico nastao kao Zagorov komični partner, tako da kažem, njegovi specijalne epizode gde se on pojavljuje, a Zagor na kratko, često nude potpuno drugačije i ove lude avanture. Sklavi ovde pokazuje da ume da piše humor sa istim osjećajem za ritam i ideju koju će kasnije koristiti, naravno, kod Dylan Doga. I opet da kažem, ovo izdanje Veselog četvrtka u ovom specijalnom broju zlatne serije predstavlja pravo nostalgično putovanje. Zatim, tu je specijalni broj isto zlatne serije broj 16, Dylan Dog, epizoda na ivici sumraka. Ovde je scenarij pisao Alessandro Bilotta, crtež Nikola Marija, naslovnu stranu Emiliano Tancilo. Broj originalne italijanske specijalne edicije posvećen Dylan Dogu je u 39. broju izašao ovaj epizod. Na ivici sumraka donosi mračnu i atmosferičnu priču u kojoj se Dylan Dog suočava sa jednom od najneobičnijih misterija posljednjih godina u Londonu. I dok London pogađa snažna snežna oluja, Dylan započinje potragu za takozvanom Abby, devojkom koja je povezana sa tajanstvenom grupom. Ko su zapravo oni? To su mladi ljudi razočarani životom i koji traže utočište u neobičnom stanju između života i smrti. Ali oni mogu biti članovi opasne organizacije sa mnogo mračnim ciljevima. Tragovi vode Dylana ka gotovo mitskoj ličnosti po imenu Vergerus, naučniku koji je stvorio serum za večni život. Međutim, iza obećanja besmrtnosti možda se krije užas koji može ugroziti čitavo čovečanstvo. Glavna tema je ovde ove priče je potraga za besmrtnošću i njene moguće posljedice. I ovde Alessandro Bilotta gradi priču punu misterije, filozofskih pitanja i jezive atmosfere. Tema besmrtnosti, ljudskog očaja i želje da se pobegne od stvarnosti savršeno se uklapa svet Dylana Doga. I umjesto klasičnog horora, ovde je naglasak stavljen na psihološku napetost i osjećaj neizvesnosti. Veliki doprinos Bilottinoj priči daje crtež Nikole Marija i njegov prepoznatljivi mračni stil savršeno odgovara snežnom i sumornom Londonu, stvarajući ovde gotovo gotičku atmosferu. Tokom cele epizode i svaka tabla odiše nelagodom i osjećajem da se iza svakog ugla krije neka nova tajna. I na kraju, šta reći, ova epizoda je mračna, inteligentna i veoma atmosferična priča
u kojoj će biti spojen horor, misterija i razna pitanja o životu i smrti. I zahvaljujući ovom odličnom scenariju Alessandre Bilote i upečatljivom crtežu Nikole Marija, ova epizoda predstavlja jedno od zanimljivih ovih specijalnih izdanja posvećeno Dylan Dogu. Nije loša priča. I u sledećem broju, specijalni broj 17, donosi nam Zagor epizodu Prijatelji za sva vremena. Biće ovo zanimljivo. Zatim imamo ovde kiosk izdanje regularne zlatne serije izdavača Veselog četvrtka, zlatna serija broj 63, 24. aprila je izašlo to krajem aprila, znači to nisam bio isto vam snimio. Ovde su dve priče u principu. Prva, Igra ljubav i mržnje, je duža na 100 strane, a druga je na 25 stranica, tako nekako otprilike Charles ne želi da ode. I ovo izdanje donosi epizode iz posebnog formata Dylan Dog magazin broj 7, i gde su u tom magazinima autori su često imali priliku da istraže drugačije teme i eksperimentišu sa atmosferom čitavog ovog serijala. Naslovnu stranu je radio naš autor Miloš Slavković, jedan od domaćih autora koji je svojim ilustracijama dao poseban izgled novim izdanjima Bonelli junaka kod Veselog četvrtka. Ovde imate ove kratke uvode koje je pisao Marko Šelić. Prva priča, Igra ljubav i mržnje, scenario je pisao Andrea Cavoleto, a crtež Alessandro Bacci. I ovde Dylan Dog ponovo ulazi u slučaj gde granica između ljubavi i mržnje postaje veoma tanka. Ova priča koristi jednu od omiljenih tema serijala, ljudske emocije koje mogu da prerastu u obsesiju i uništenje. Kod Dylan Doga čudovišta često nisu samo nadprirodna bića, najveći užas često dolazi iz samih ljudi. Andrea Cavoleto gradi priču oko psihološke napetosti i odnosa među likovima, gde se postavlja pitanje koliko daleko čovek može otići kada je ljubav postane obsesija. Cavoleto pripada novoj generaciji autora koji su radili na Dylan Dogu, a njegov pristup više se oslanja na psihološku tu stranu serijala nego na klasičan horor. I umesto velikog broja čudovišta i spektakularnih scena, fokus je na atmosferi i unutrašnjim problemima samih likova. Što se tiče crteža, vidite da je dobar. Alessandro Bacci svojim crtežom donosi moderniji izgled Dylanovog sveta. Njegov stil karakterišu detaljna lica likova. Možete i sami ovde da pogledate. Evo ga, blok. Dylan. Naravno donosi i celokupnu tu mračnu atmosferu i izražena emocija u svim ovim tablama. Dok čitate epizodu imat ćete non stop neku nelagodu i nema nekih akcionih ovih scena, da kažem, mnogo.
I evo priče 2. Charles ne želi da ode. Scenario za ovu kratku epizodu je pisao Paola Barbato, a crtež Franco Saudeli. Ovde druga priča donosi potpuno drugačiju atmosferu, da znate, i vidite kako je i ofarbano crno-belo sa crvenim ovim nijansama. Kao što znate, Paola Barbato je jedna od najvažnijih autorki novije istorije Dylan Doga i poznata je po pričama koje se bavi u stvari ljudskom tom nekom psihologijom. Priča se bavi vezanošću za prošlost, da kažem mogućnošću prihvatanja kraja i pitanjem šta ostaje za čoveka kada njegov život prestane, tako nešto. Kao i neke najbolje Dylanove priče, ova epizoda koristi horor kao sredstvo da govori o stvarnim ljudskim tim strahovima. Kod Paolo Barbato njene priče nisu samo horor i nije ono što samo dolazi iz mraka. Horor može biti i ono što čovek nosi u sebi. Što se tiče crteža, Franco Saudeli, kao što vidite, donosi specifični taj evropski crtački stil. Njegov rad karakterišu elegantne ove linije, kao što vidite, izraženi likovi i poseban osjećaj za atmosferu. I njegov stil o ovoj kratkoj priči daje priču drugačiji ton u odnosu na klasične Dylan Dog epizode na koje smo navikli. Sledeći broj ovoga zlatne serije, broj 64, je Tex, epizoda sa bilački eskadron. Došli smo do Dylana Doga, u pitanju je Superbook edicija Dylan Dog, epizode Zimski princ i Razdoblje života. Originalno su ove epizode izašle u Dylan Dog Almanak 2014. a Razdoblje života je izdato u Maxi Dylan Dog broj 1. Veseli četvrtak je ovo izdao krajem aprila, tačnije 30. aprila. I ovo izdanje je zanimljivo jer okuplja dva različita pristupa Dylanovom svetu. Prva priča, Zimski princ, vodi nas u mračnu, bajkovitu atmosferu zime i misterije, dok druga više istražuje život, prolaznosti vremena i ljudske sudbine. Priča počinje u Londonu, se pojavljuje neobičan slučaj, iz muzeja nestaje mumija koja nije poreklom iz Egipta, već iz Južne Amerike. Radi se o telu čoveka koji je vekovima sačuvan bio i zaleđen ledom iz Anda. Kao što to biva u Dylanovim pričama, ubrzo počinju da se dešavaju i jezive stvari. Grad obavija neobična zima, a broj mrtvih raste. Dylan Dog pokušava da otkrije tajnu takozvanog Zimskog princa. Ko je bio taj čovek, zašto njegovo telo nosi tajnu i kakvu cenu plaća svet kada se probudi nešto što je trebalo zauvek da ostane zamrznuto. Najveća snaga ove priče nije samo misterija oko nadprirodnog događaja i ovde scenarista Bilota koristi motiv zime kao metaforu.
kao i uvek, Dylan Dog je ovde okružen s najboljim komadima. Ribe su svuda oko njega. Inače, ova priča govori o pokušaju čoveka koji hoće da pobegne od prolaznosti, ali Dylan Dog nas ovde često podsjeća na jednu stvar, ne možemo da pobedimo vreme, možemo samo pokušati da razumemo tragove koje ostavlja to vreme iza sebe. Što se tiče crteža, crtež je ovde radio Sergio Gerazi, odličan izbor za ovakvu priču i njegov crtež ovde naglašava hladnu atmosferu, izraze lica, osjećaje, nelagode i posebno kod Dylan Doga važno je da crtež ne prikazuje samo događaje, već i njegovo raspoloženje. Kod Gerazija svaki kadar ima osjećaj da se iza normalne scene krije nešto uznemirujuće. Što se tiče epizode druge ovde u ovom Superbooku, razdoblja života, scenariju je pisao Gianfranco Manfredi i ovde druga priča donosi potpuno drugačiji tip misterije. Ovde Manfredi je poznat po pričama koje imaju jaku ljudsku i društvenu dimenziju, da kažem. Njegove priče često govore o vremenu, sudbini i posledicama tih odluka. Glavni lik je privatni detektiv Rud Fini i on dolazi do Dylan Doga sa neverovatnim problemom. On je postao u stvari svedok sopstvene smrti. I kako je moguće da čovjek bude mrtav, a ipak je živ? Dylan ovde ulazi naravno u istragu i ona ga vodi kroz neobičan lavirint različitih života, propuštenih prilika i neostvarenih želja. Crte za ovu epizodu su radili Montanari i Grassani, Giuseppe Ernesto i oni predstavljaju jednu od važnih crtačkih kombinacija Bonelli produkcije. Njihov stil odgovara ozbiljnom tonu priče i realistični su likovi, jaka je ekspresija kao što vidite i donosi neku tu klasičnu atmosferu starog Dylana Doga. U međuvremenu je izašao i broj 80 edicije odabranih priča o Dylanu Dogu. Donosi isto dve epizode, Put bez nade i epizoda Voodoo. Scenario je radio ovde Giovanni Gualdoni, a crteži su radili Luigi Picato i Pietro del Agnol. Naslovnu stranu je crto Sergio Gerazi. Kao što znate, i u prethodnom ovom Dylan Dogu ovde dobijamo dve priče iz ove posebne edicije. Ove epizode su u Italiji izašle u specijalu Dylan Dog Gigant, u specijalu i u Dylan Dog Gigantu, gde i oni autori ovde imaju više prostora za te duže, ambicioznije, eksperimentalnije priče o ovom junaku. Ovo izdanje okuplja dva različita lica Dylana Doga, jedno koje nas vodi na putovanje puno misterije i beznađa i druga epizoda koja istražuje drevne rituale, strahove i mračnu stranu ljudske prirode.
Epizoda Putovanje bez nade, to je ova epizoda koju sad upravo listamo. Ovde Dylan Dog dobija slučaj koji počinje kao potraga za nestalom osobom, ali ubrzo prerasta u mnogo veću misteriju. Tragovi vode prema izolovanom mestu gde prošlost još uvek ima veliki uticaj na sadašnjost. Ljudi koje Dylan susreće nose svoje tajne, a atmosfera postaje sve teža kako se otkriva u priči i da ovo nije obično u stvari putovanje našeg junaka. A naslov priče nije slučajan. Dylan se nalazi na putu gde se čini da svako rešenje vodi ka novom problemu i gde granica između nade i potpunog očaja postoje veoma tanka. Zanimljiv je crtež i zanimljiva epizoda. I druga epizoda je kraća, znači prva epizoda je do 164. strane, znači velika je da znate, a druga je kraća priča i ona nas uvodi u svet vudu magije i drevnih verovanja i rituala. Kada se pojave događaji koje racionalno objašnjenje ne može da reši, Dylan mora da istraži vezu između prošlosti, porodičnih tajni i mračnih sila koji se kriju iza običnih ljudi. Kao u najboljim epizodima serijala, pitanje nije samo da li nadprirodno postoji, već šta čovek radi kada se suoči sa nečim što ne može da razume. Ovde Giovanni Gualdoni pristupa Dylan Dogu kroz atmosferu i misteriju i njegove priče ne pokušavaju samo da uplaše čitaoca, već da ga nateraju da razmišlja o ljudskim slabostima, strahovima i sopstvenim obsesijama. Posebnu vrednost ovog izdanja daje crtež Luigija Picata, jednog od najvažnijih umetnika Dylana Doga. Neću mnogo pričati o ovoj epizodi, interesantna je veoma, ali ove teme poput vudua, magije i okultizma obično se kombinuje znači sa psihološkim nekim pitanjima samog čoveka. Što se tiče ovog Sergija Gerasija, on pripada novoj generaciji autora i koji je već ostavio trag u samom serijalu Dylan Doga. To je to što se tiče ovog Dylan Doga.